Shopkeeper in Urdu, I am Tukandar. This is banana in Urdu is kela. This is guava in Urdu is marut. This is strawberry in Urdu. This is same strawberry. This is apple in Urdu is same. Sell these fruit in Urdu. मैं फल बेचूंगा. Hello friends. Ajmo još jednom. Pa mnogo ste ga zmrzgali. Ajmo ponovo. 3, 4. Hello friends. On Serbian? Zdravo drugari. Pa glasno. Say numbers on Urdu, English and Serbian. On Urdu? On English? 1. On Serbian? 1. On Urdu? 2. On English? 2. 2. On Serbian? 2. On Urdu? 3. 10 valjda. On English? 3. On Serbian? 3. 3. 4. On Urdu? 4. On English? 5. 4. On Serbian? 4. 4.
Number 5 on Urdu, Punch. on English, Bike. on Serbian. Pet. Number 6 Tree. on English, Ein. 6 on Serbian. Ses. 6. This is our school. This is village. And there, it's sunny day today. This is our library. And now I go to our classroom. This is our classroom. Završila sam. Okay. On se sviđa? Da. To je malo čudan naglasak. Pa jeste malo čudno. I nama je njima naš jezik čudan. Mene zanima pesma. I mene. Muzika je strašno lepa, da? Da. Kako se zove ta pesma? Pa ne znam, to je neka njihova tradicionalna muzika. E vidite kako je, to je kod njih u stvari naseljeno mesto. मेरा मुख पाकिस्तान जरा मुख है ये अपनी खूबसूरत और रंग बिरंगी सकाफत के साथ साथ
Anei canu cari epivochot mashkurhei, jesei bariani karma artni fari, hamari puhani tamanan bihei jesei, vadi esen taksiva orha harapam. Ovo su bile par rečenice na urdu jeziku, a to znači: moja zemlja Pakistan je poljoprivredna zemlja. Poznata je po svojoj bogatoj i živoj kulturi i hrani kao što su biraniji, korma i nihari. Imamo staru civilizaciju kao što je dolina Inda, Takila i Harpa. Harapa se piše This is Jerry. Pa onda na našem? Kako se kaže na našem? Vi? Višnja. This is cherry. On Serbian, višnja. This is orange, pomaranča. This is orange. On Serbian, pomaranđa. This is mango on the Serbian mango. It's same on English and on Serbian. This This is banana, is Serbian banana. It's same on Serbian on in English. Čekaj bre, aj sad. This is koko. Naut. Na srpskom? Koko. Koko. S. This is coconut. On Serbian, kokos. This is pineapple on Serbian. Ananas. On Serbian, ananas. Your activity was superb. Students learned a lot of information from it. We expect such a wonderful activity from you in future. We hope wonderful partnership, and students want to say thank you.